Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, gurram muhajjalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, salah satu pamasin na wiring ipung Allah Ta'ala yan narito ketika menikmati ibadah nariku ipigo isi di pakosian manya mapapinat dingi tanah papinat dingi itu adalah salah satu rahmat pamasin na wiring ipung Allah Ta'ala. Karena banyak orang melakukan ibadah, dia namanya menyawana, magaru-garu papina dina. Ketika dia berpuasa sangat berat, merajin pego puasa. Sementara ada orang nariku bicara puasa ki justru menikmati puasa. Menyama papina dina nariku puasa. Nariku seandainya ada satu hal yang menyebabkan tidak puasa, tuli mau se papina dina kade ma puasa mana tawi kesiade ma puasa gangkana magaru-garu papina dina de namanya papina na rikodena puasa. Orang yang seperti ini mencaji tandra pamasi pulih ripung Allah Ta'ala. Itulah sebabnya narik kotomas sempajang okon itu waktu tamas sempajang yelau ripung Allah Ta'ala, terutama pada sujud terakhir yelau ripung Allah Ta'ala koro sarikom mengisinin pakasiang nasurangi pung Allah Ta'ala menyamangi pegau angkan itu perlu dan apa guru Nabi tak setiap sujud terakhir kita baca itu agero ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya. Angka tu biasa na tambah makada Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Aga betuan nero Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika puang pakas atiku ala dinika masa pegau iya gamata nane pakas atiku pun untuk si mata turusi ki nariko na tarima pungal na talil do ngataye insyaallah manyamangi pakas yang pegau na dito tan na tarima na pungal na taala nariko to suju. Nah sabab itu waktu tasuju okoniro onro makanja lada yonro melodoang. Aga sabana bebas hambatan ya sana. Bening lalang aga ya sana kulalaro. Jalan tol, ya jalan tol bebas hambatan. Magin ada hambatan, jancine belisi. Jancine belisi waktu napura. Lai usir lai suruh masuk pole kusuruga mareloni ripung Allah Ta'ala balisi nasaba bima agwaitani nasaba pungal puang nasaba
Mana seni makadaya onroku ranakana tolibacina tapi angka perloku puang. Jadi itu pale ibalisi malah ada senato marello ya. Angka perloku puang kuidi. Yero perloku pakalaloka pakabiling-pilingi pakalonto-lontoi anapun ada. Pakalaloka la'atiyanna min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pakalaloka pakalonto-lontoi pakatulu-tului godai pole olo pole mondri pole bandre kanan pole bandre kiri. Jadi siaga ni sulapa ro apa sulapa nelau ibalisi ko pungal na tala pakalaloka pakalonto-lontoi ro. Tapi angka dua sulapa dinilawi sulapa agero sulapa ayawa si bawa yase ya dinilawi ro. Yenoro andre guruta nelor ni makanarik kotomelo melodoang narikode to munriawa pundiase botana narikode musuju papala limamu daji narikoto suju nato melori punggal la taala okoti tarima doang itu. Makanya narikongka no makada melo yellow waktu tasuju. Yena tu na mega rupanya asa suju. Angka suju syukur, angka suju tilawah, angka suju sahwi, ya angka suju kemasam pajang. Narik koto suju masam pajang, oko suju terakhir, oko nur marelo. Aga melo yellow punggal la taala. Na tarima doang punggal la taala koro. Ye. Jadi itu paling dari koto mas sempajang melo ipamege doangi okko ilala sempajang yelo si bawa pura mas sempajang jadi dua yero lala sempajang pura ki mas sempajang. Makanya mega tu perlodoan paguran nabi tak ibaca kula sempajang termasuk tadi ini termasuk capa tahiyata okko capa ya tahiyata nelor landai nabi sallallahu alaihi wasallam ipamege doangi koro. Yena tu nangka pelodo na pagur nabi ta sarikon ibaca yero capa tahiyai narikolat tu ni tahiyata fil alamina innaka hamidum majid tambawi lodongat ta Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma allantu wa ma anta allamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ibaca yero malampe-lampe mi asaba latu mario latu mario lampena. Saya pribadi melihat situasi ya melihat situasi dari kibaca yero iku malampe-lampe wote bita iku baca tapi dari kumarima ngak dia baca iku ya manca jiman marima wasampaja dia baca aga sabana purni angka makmung mak bicik-bicik maka dah 3 jir biasa koi masjid raya ya maka deh yero imangi paagar na baca dari kumat tahiyai maka deh kamagamemen ni maka deh katalun ni anta seletu ya tahiyaku na deh panabir selepu imang maka deh age sawe katalu letu kade fil alamin innaka hamidum majid letu ni tulim mak baca movie po amak dia panabir sallang jadi ulangi sih at-tayyatul barakatus salawatut thayyibatu latu fil alamin innaka hamidum majid di paji nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ulangi si tayyaku we katalu latu tayyaku kenapa mak ber sallallahu alaihi wasallam maka deka itu po ima angka bacaan koro ayo nangin na baca ya ini baca tapi ya dibaca kurna mereka marima ngak magai yero den le mala sararun mulangi tayana
Itu limondro ni manawa si pali ni koro. Ya, dia masalah na baca. Ya, ikut toko ngi ulun na nang kataroki kuryoloro, yenor na baca. Yenor na baca kuro gana sanaro Pak Dandrina masiji. Ale baca na baca. Ye koko mundi na lek na si bawana, kataroki kur lek na yenor na tulen baca. Botona tadengi konsentrasi, nasabak malampe bacaan ni mangi. Ya, jadi makanya biasa iku makan di fil alamin innaka hamidum majid ma'bir salana. Ya, nasabak magi waktu orang mak mungi megalada na baca. Ya, na tania baca-baca sempaja na baca na. Tapi nari kemas sempaja ngalele ki baca iro. Nari ko tapalai. Ya, tapalai. Yemin nari ko deni apala glatu na iro. Ya, latu na iro. Yang jelas apa yang saya baca tadi itu memang dianjurkan. Mega hadis tundang iro. Ya, maka hadis nelorengi baca iro. Ya, nelorengi baca tadi. Kemudian selanjutnya termasuk terima doangnya dari Kotopuro Masam Panjang. Jadi itu dari Kotopuro Masam Panjang pamege doa takutu. Pamege baca-baca tak. Mage okuni ruwatiro mata jengi pungalla taala illonna tanaluri alena. Aga yellow okoro sitina jalada to. Dari Kotopuro Masam Panjang. Mage mata jengi pungalla taala. Mata jengi pungalla taala. Allah menunggu permintaan hambanya. Aga je melona nelo takuye. Melo kat tarime. Dari Kotopuro Masam Panjang. Makanya dari Kotopuro Masam Panjang tu mega zikir, mega baca-baca, ipalampir itu melo doang. Kemudian selanjutnya yang bebas hambatan tadi ini di samping sujud tomapala. Magi na tomapala makwe. Yaitu dari Kotopuro Masam Panjang lepende limata makwe. Ifangole palapuli mata oko kabai. Yeto si nariki papala lima tato melodo makwe ipangol lima tau ko kabai kabaga sanero baitul ma'mur sana kabana malekai onrong atau apakan na maleka ko langi papala makwe ipangol lima ta oko baitul ma'mur oko kabana malekai oko mitor angulan ne lodongangi dari kota mapala mapale. Kemudian yang kedua, ternyata sinin nih angkat taroki kowe. Demi tu nirita angkat taroki ko. Sinin na totota. Noki pungala talo kelimata. Yena tu narikon kan anak mula jadi narikon mesui pole wetani dona langsung iteri. Langsung iteri ro. Mage tak bereniro. Aga purna petotor pungala tak angkat taroki ko limana. Angka mana nih kowe? Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya dari kota melodoa tu pakan jaki batita melodoan. Iya, atau ngetongi. Nah sebab megatotur pada melodoa vita. Iku magasan naro pada kau nato ngetongi melodoan. Ya, pada kau nato ngetongi. Itu nariku engka anak-anak engka salana. Maka dekada salana. Na tomelo barasai, tomelo cale. Nama pala-pala kelota. Kira-kira tak cala kira-kira. Mama bapak tak dampeng kasih ya bayar salah pokona malada pala ke lota makasih ke lota mestinya wata mestinya wa mitai makutoni rupungan Allah taala nari koto pala makanya Nabi memberikan contoh on robatena mapala Nabi tanari kemelodoangi maka dia sahabat pita lepana Nabi tak mapute kowe pita biasa tak dana biasa tak dana sarubana Nabi tak on robatena melodoang. Begitu berharap kepada Allah. Malah ada nuan kepungan Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, aga sabana to makwaro. Itu si tonga-tonga lodongange, dia gaga na tolak pungan Allah Ta'ala. Angka mi masija, angka silen nereng, angka na taro-taro pungan Allah Ta'ala. Angka to na sile pungan Allah Ta'ala. Dia na lengi pungan Allah Ta'ala releyo. Tapi angka na silangi lebih makanja na yelo. Iya, angka. Maka dia takut ye malah ada nelau tapi si tongan-tongan na yer nelau rodena cocok. Iya. Angka tanah pungala tanah di kemelau toli motor nelau tapi sepeda mi lengi. Sepeda mi. Ya, sepeda mi keselita padahal motor nelau. Magi ne salada pungala tanah. Maka dia tahu ye motor nelau na rekelengi motor naliwangi, maliwangi. Waktu nama sepeda raji lo masih ji, tapi nari kelengi motor aye tahu ye aye naliwangi.
Naliwenga lansar. Letu ya aga sana kue. Letu andreli. Maliwengi. Ya, maliwengi. Nah selada pungalatan makan dini li pungalatala. Dini ling. Ya, ya lengi lebih makan jana yero. Ya. Jadi itu nari koto melodo aja mengingi. Ah, dia di mengingi tahu. Maka dia tumatota aja mau pusi pak sing, aja mau pusi pak ngingi. Itu yang ngingi. Yer nak kata ni isi. Nari ko mengingi maka tani sita. Sipo ni. Aja mau pusi pak si pada ngingi biasa mengingi. Mengingi maka tani ngilangota. Ya nari ko ya dia nak kata ni sita ro ya tubangkan ah. Ya tumangang nah degai sita. Jamaah ini dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya yenor pas sabaran naro nareko dinikmati mi ini mati pakosiange yenoro angkana nasab ngalatala ko korang engkana yeno nang baaya ubacange maka de angkatona patali pungalatala kulino ye angkatona patali pungalatala sitong-tong nero tawero sudah menjadi calon-calon penghuni surga. Depan apa mati pungalatan kamu pikulino ye mungkin si bawa ki makosiang, si bawa ki beribadah sudah menjadi tanda-tanda penghuni surga. Agana sepungalatala as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi 5 ye nasab pungalatala pada surah Al-Imran ayat 17 5 mencaji tanda-tanda calon penghuni surga yang masih ada di dunia ini dia pada mati. Akamu bi makasi akolino ye angkamu pituo ni ganero as-sabirina nomor di sinin atau sabara beribadah sabara makasian sabara pego jama-jamanna jama-jama linona jama-jama akhirana sabara. Maka orang yang seperti itu sebenarnya sudah menjadi calon penghuni surga. Ternyata itu dari kutub sabara pale menurut megaina pengalaman hidupnya betul na metetena tuo ya metetena tuo angkero sudah 67 tahun umurnya pura na pudanga tudang pura pasempajang maka dia menurut pengalamanku ya pak nah sabab metetana tuo sininna to angke sabara betul na sabara menurut pak kita mata sampai akhir hayatnya letu melo mate ilo molomo yamane ngamatingenna molomo mana mate nari koto sabara tenge sabara dena kana noko-noko biasa kiruntu to manoko-noko biasa kayak runtu to manoko-noko bota de pajana manenna agi surangi manenna sih iku puasa magi jenenge letu puasa to malupu ne iku sampaja magi nel paja sampajangi nasaba angka tahu rajin ma puasa tapi dia rajin ma sampajang jadi purna si pak bicara tawero awi tak kedekai maka laleto itu iku puasa rajin tapi dia sampajang jadi utane maka deka magi roidi nariko puasa rajin lak deki maka dia nasi apa nariko puasa tuwangi marajin upigau tapi si ulami nariko matu selesai ini ramalan boleh ni malam pemadada nih selesai laporan selesai tapi nariko sempajang dia kagak pajana ramalangi angka sempajang pura si matu ramalang angka sempajang malasak yang kata sempajang malala yang kata sempajang dia kagak pajana sempajangi makanya dia uleh mas sempajangi nasabak dia kagak pajana jadi nariko kata makaro dia na sabara asana nasabak iya sempajangi sabara pi ya sabara pi tapi nariko nalengi pamasi pungal natala ipegawi sempajangi manyampa penadita masih ngai sempajata maka orang yang seperti itu iya sikna na ye lolongan di papinyameng asak barakeng jadi sini na tu sabarai malasakin na tu sabara iringengi itu lasata tu jadi ini gini gitu pedi watakale na sabara iringengi wi nariko pedi sita na tu sabara iringengi pedi sina biasanya pedi sita biasa di ya biasa itu nariko pedi sita na tu sabara beton na dina tu manoko-noko iringengi itu
Tapi nari kuma pedi sitan atau manoko-noko, tatambe itu pedina. Tatambe pedina. Nah sama biasa nari ku isin na pedina pi tatambe mana ngero, mau pedi mana mau takalina lagi, mau pedi to ni lunna. Mau pedi to ni mau pedi mana nih? Gangkan letu atina mau pedi to. Nah sama biasa mau pedi sinna tapi manoko-noko namo lakena nanoko to. Namo bali bolana nanoko to. Iya. Gangkana tatami pedi nama kede pakilonge megizet almarhum lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nero to pedi sinaro kemana di sana sakit gigi to ni sakit hati to ni maga dina sabara dina sabara iya. Ini kemarin yang di batu-batu maka deka si tongot-tongot na itulah sa itu narik ko pedi-pedi cede mi utakale ta aja na bati-batingi betul narik ko pedi-pedi cede mi ulutta ay aja na bati-batingi paja mo tu maka dia pikiasan iko pedi-pedi mi ulutta aja ma derekengi iko pedi-pedi cede mi aja ta aja ma derekengi upan-upan ma derekengi ta tambay jadi itu narik ko kata sama-sama cede mi mapadi-padi uluna cede nak dari kengi gak akan ada terus ya roh itu paling alasan dari ku terusi wi ibu napuji wi ya tapi dari ko ini bati-bati made mato itu ya itu nak katu biasa padi-padi cede uluna nade na bati-bati ngi pajamui namun nak ada pak burah tapi dari ko bati-bati ngi toliliu maga jing toliliu tu sapat diuluku padahal amulangan ne ro cede mi tapi na turusi leu mataru tatama ni padina tata apa dina. Pada betul dari kota sama-sama, ikut sama-sama cek dia aja mau terusi wi. Aja mau terusi itu toliliu we. Aja mau tiba-tinggi. Aku tiba-tiba dia mata itulah saya itu. Ya. Iri aku kampung kuro angkayasang masama cepang. Dia kaya sama-sama cepang aku mai. Kami tahu nala istilah tahu ero masama cepang. Ye tahu korna dari masama cepang masama. Tapi angka Pak Burana nari kupure mandri bubur paja. Ya, nari ko kata masama kurma sama cepa ka sana. Mapala lalena, tapi kupure mandri bubur cepa na sangite bubur ekoro. Kupure mandri bubur paja, tahu paja. Jadi nales tidak tahu Maka dia masamang inasa kadai melo meti akak buar buburu. Ya, akak buar bubur masih jana paja. Ya, masama cepa ka sana. Ya, jadi ini setone ria indoku ya. Iko pala-pala wate ko pala-pala lele kade kabar masih jak cipang. Kabar masih jak bubur apa aja tuh. Iya. Zaman dimuliakan Allah. Jadi asabara apa ye? Jadi ini gini kita sabara penghuni surga itu. Jadi kita sabara ma sempajang, sabara ma puasa, sabara pego jama-jamanna, jama-jama lino, jama-jama ngahirana. Ini tuh tanda-tanda tuh di surga tuh. Makanya di dalam Al-Quran, maka dia punya Allah Ta'ala kekurangi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pura unanunanung ayak narampi punya Allah Ta'ala ketika tongang iro. Maka dia punya Allah Ta'ala uwerengi apalang uwerengi deceng toangke sabar nariku patuju musibah nariku patuju pacoba bighairi hisab deceng apalang degaga pagangkana. Jadi itu paling dari kosak baraki nalengi punga Allah Ta'ala palak degaga pagangkana. Aga jasa degaga pagangkana. Tidak ada batasnya. Dia nak ada sit di 2, 100, si 1000 juta degaga pagangkana. Jadi okune romondor makan dari kosak bara paling tahu tulis surga mete itu. Sahabat degaga pagangkana dia celengi. Nggih, makanya di mana kadir nelorong Nabi tatu yelo ku punga Allah Ta'ala. Angka pelo doang. Nelorong Nabi baca dari kutubur mas sempajang. Allahumma ja'alni syakura waj'alani sabura. Puang pancaji ka atau syukuru nanya pancaji ka atau sabara. Ia dari punggala talir dari kutubur mas sempajang. Allahumma ja'alni syakura waj'alani sabura. Pancaji ka sesa atau syukuru nanya pancaji ka atau sabara. Iya. Narik kumaraja syukur tawi nama raja sabara de nagaga pada botuana surugana nelino yondro itu lolongi nyama syukuri lolongi musibah sabarai kai miro duero
Purki menyamang. Tarisiki. Purasiki masusah. Menyamang sih. Pungal Allah Ta'ala makana. Inna ma'al usri usra. Fa inna ma'al usri usra. Nariko puro ko marajing-rajing. Masusah-susah. Tajamui. Menyamang tu matu. Ikupurki menyamang-nyamang. Tajamui. Masusah ko tu matu. Tidak gere. Nariko puro ki menyamang-nyamang manre. Oi nyam pa jesa di manre ye. Manre dopan eta lupan ne. Tajamui. Masusah ko tu matu. Iku make tu masusah. Iku melo ni masu. Melo ni masir pure tamaro. Ayo masusah niku tu. Jadi agi nang kapura masusah-susah ki tajamui. Ya menyamu-moto matu. Yene nariko pakakas ana weringi pungan la taala maraja syukur nanne maraja sabara. Surugana ni linion ro itu. Ye dia nagaga susah. Termasuk tadi ini. Nigi kita sabar nasa pungan la taala, maka dia pungan la taala innallaha ma'as sabirin. Maja putus sabar si bawi pungan la taala. Itu pala dari koto si bawa na pungan la taala we kanja paga. Sininna perkarata, sininna persolata kulino ye melo mana ngi pungan la taala merengi jalan keluar. Dari koto si bawa pungan la taala. Itu dari koto melo siruntu Pak Bupati makarajing. Ye, koto melo pakajen itu melo siruntu Pak Bupati. Makaraje to siruntu. Magai. Napa ki mangulu kupala na iro angkana pakutana. Niga melo te sirunto kade melo ka sirunto Pak Bupati maka de maga memang ni aga persoalan melo sirunto Pak Bupati kade melo ka sirunto maka de pura ko si janji. Jadi si tangajangi koro interogasi ki na sabab Pak idi melo sirunto maka di melo sirunto ro. Tapi nari ko Pak Bupati lo kumaye melo sapaki ay cinampalada. Cinampa to sirunto alena sapaki. Makutoni ru pungan la taala. Nari ko to sabara pungan la taala sapaki. Pungan la taala si bongi. Aga ge persolata pura di pungan la taala. Yena tu riolo, ya, yena tu riolo nelorong nabita. Maka de nari kongka persoalamu eloni ku pungan la taala. Iro pangulu tali karamallahu wajha. Nari kongka masalana. Lo masih ji marelo. Ya, nelu ku pungan la taala. Nasabani semaka de itu nari ko to oku masih je mariloki itarimo doange. Ya, jadi yang kami tutup oleh ruang itarimo doange dari koto melodong termasuk dari ku masih je. Ya. Zaman ini muliakan Allah. Kemudian yang kedua, wal qanitina. Termasuk tulisan suruh itu kamu pito kolino ya. Mungkin kita yang kamu pisi ba wal qanitina. Tong ke si mata maturu. Nigi gitu si mata maturu agi na pupungan la taala na turusi je. Dia nak kena tawari wi tulisan suruh gana itu. Sami'na wa ta'na. Ia tu nangkai lo doang. Nilorengi nabi te baca kuelei. Nalereto nabi te baca korwengi. Ya, ni gini kita baca lo doang ye. Lo doang ye. Maka de ni nabi ta angkan itu babona suruga ni mo. Ye, angkan ni. Angkan hawa-hawa na suruga. Ya. Agero raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Taplaniro. Tabaci. Tabaci we katallu ku elei we katalun dari kutupur mas panjang asara. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ye. Aga sabana mancaji tanra. Maka di sini akan surah pungal la taala itu rusi wi. Itu rusi nasikwa. Ya, itu rusi wi. Marioki raditu billahi rabba. Marioki nasaba angkana pungal la taala ipupuang. Marioki nasaba mancaji wi nabi ta ipu nabi. Ya, makanya di mana kiadire angkan ikoro. Ya. Yang ketiga wasadiqina. Nari ketulisan suruh ye, angkamo pikulino ye. Wasadiqina. Tomo kurangi balena. Ini gini kita makura balena tulisan suruh itu. Demi wakar to dia aga balena. Sabana riko maka de kidi aga balena dena tu kata suruh ga. Sabang kamana baleta. Atong ka ko de aga balena kue. Bu. Angkana ko de aga balena. Biasa tabal lelaki tak? Biasa, biasa. Biasa balena tak? Biasa. Nah sabapun ya runtuh akadewai double nak nai. Ya. Tuli matu jatuh jangi, na to jangan ana. Iro anak ande namel pajat teri.
Dia nak pajat teri. Gangkana nasabadina melo pajat teri. Alena muni coki. Nyau. Kade. Muni coki wi. Kade. Muni coki wi. Hai ada kucing. Ya. Na beli ni nak sana kemakir nasabah alena muni coki. Jadi mapa mulawi badan ni na beli ni nak. Iya, na beli ni nak. Jamaah ini dimuliakan Allah. Jadi yang kemana berleter? Maka dekat toma kurangnya berlena. Ni gini gitu toma kurang berlena isa surga itu. Ya, tulisan surga. Makanya di mana kayak dalam bulan suci Ramadan ini ia nanya, apa sih kiri? Apa sih kiri? Nelorang ini Nabi tasi matai pau. Agero naro. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Istighfar ki astagfirullah minimal. Meluki malampe-lampe istighfar ta, makanya istighfarnya wal mustaghfirina bil ashar. Ipawi istighfarnya narik ke waktu pura ki mandi subuh. Narik ke pura tati saja tu mandi subuh kowe. Tati saja mandi subuh. Jangan 4. Iku pura ni mandi subuh, murni mandi subuh. Pura mana ni pas solang andre bero? Pakan jaki ni. Pakan jaki ni paringarata ipamegeni istighfar ta. Melo ki tudang, melo ki masa pajat tahajud dia patut masa pajat tahajud tudang ni pamegewe istighfar ta. Astagfirullah. Melo ki malampe-lampe istighfar ta. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Melo ki malampe-lampe istighfar ta palampe-lampe rero. Namo sisami tapi malampe-lampe. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yena ya senge punggawana istighfar sayyidul istighfar. Nigi tok baca Nabi taye ye okko elei satu kali namate sebelum asara angka memen sana ke surga. Nigi tok baca pura sara atau pura maghribi namate sebelum subuh angka memen sana ke surga. Makanya Nabi taine orang ibaca walaupun satu kali we kasih sang baca. Nah sabab magi istighfar ini sayyidul istighfar ini luar biasa angka dari sisi Allah Ta'ala. Zaman dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya wal munfikina. Ni gini kita membesah. Insyaallah ke mana ni kowe? Ni gini kita membesah malabo menyaman dari komak beri tulis surga itu. Jadi siagan naro as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina belasaan ke mana ni? Tosabara maturu makura belena si mata angkai berinfak malabo mak beri. Yang kelima, selalu istighfar sebelum masuk subuh. Rilodena penetama subuh pakai jaki istighfar tak. Nah sebab mah kita ada pengayen. Maka kita tahu jaji andre subuhna. Makan andre subuhna. Tapi nari kopure mandi subuh. Dia akan pego. Gini ngimitan ke guluna. Kada tambah-tambah di to pejik bajange. Gangkana liu-liu pacadang. Agak istilah liu-liu pacadang. Dia ada nak kate matindro. Tapi matindro sisa napa sading ele ni tatenan ni. Pure mandi subuh naluru matindro sisa napa sading ele mani. Jadi makan ni sapaja subuh ku makero. Jadi bi ande subuh saleh sapaja subuh. Jadi sunnah saleh wajib. Ka sunnah mir mandi subuh ki. Ya, tapi nari ko sapaja subuh wajib. Jadi di mana keadaan di ketopur mas sampaja su aja nagaga tajama-jama lengi kecuali pakanjaki peringerata pakanjaki istighfar sampai masuk subuh. Nigi kita pego nasa pungal ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar ketika makan sahur, ketika waktu sahur, ketika masuk sebelum subuh, insyaallah masuk kategori orang-orang yang termasuk calon penghuni surga. Mudah-mudahan dapat sampaikan apa barakah Allah Ta'ala. Usiku wa nafsu bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.